Ebigambirwa mu rukiko rubira hari Rubona mu district ya Bunyangabo kandi rwetabirwemo abatura n'abebembezi babo. Defilement rundi kukozesa kwambiriza abana baitu bato n'obukorwa by'ekintu kikuru okusomya obukero bwingi ito mu office gate kutunga ekikweta child neglect mundu kutarolera abana nga kurungi abazaire nimuleta bahara banyu kunyegera emisango yo kutarolera bijukuru banyu. Okurugerera ha kitongore kya Joy for Children ahawa district ya Bunyangabo omushango gwo kutoroboza n'omuhango munonga kandi tugushemerire kuhurwa bakuru b'entebe zo kubanza. Alimwe emisango ende ekikugamba ngo inywe nk'abazaire rundi ba LOCs esimutasemire kuteka hoki ingawa oku musango kulyomu halyogo mutasemire koraki tahamu. Ripoti y'ebihagara habo umwaka gw'2022 mu district ya Bunyangabo nereka ko imishango yo kutoroboza 1320 ikahandikwa wageranisa n'emishango 1383 yahandikirwa umwaka gw'2021. Ecyange cya Rwenzori West ahi district ya Bunyangabo ero kushangwa kikije mu mwanya gwa kashatu okuhandika emishango mingi yo kutoroboza omwihanga ryona. Bodiye bintu omwana yangire kuchumba muhimba n'umufaraki tuletera n'utugamba omwana akozereki ndemere omwana zemere so ito abazaire okutuletera omwana ogutukurora nko muntu ruteginete kutunandisibwa n'obukirabe kiringwa emishango emwe kahandikwa hari polisi omwaka gw'2022 abaturana bagirangwa emishango emwe nehwera omu byaro obwe bakuru b'ebyaro barukwatanisa n'abazaire b'abaana abarikuba batorobozibwe hamwe na kitoroboza kugimara kitaka. Ahawe enshonga nkezi bakuru b'entebe zo kubanza nibashabwa emishango egi okugiha polisi kandi ngo batakagira na kimwe ekyo bagikoraho. Gasha kwa Jonathan Tusingwire.